relationsi kami Allah subhanahu wa ta'ala nabokam nakai nabokam nirura alahi jazahumullahu khairan jazah ingokfa maruna sikaze asika andesni mamakvaki fienga inshallah jusqu'à y vieni tom manaraka Skol Mangala fue dar serekti inshallah atau confiança na kai la kenju Kat Mangala gua dar serek farui yang gua ngatin kenju mangarak za sura ampesi dar sejak na dar itu jusqu'à ifanu zesika kuam ni Ramadan mangaraka inshallah بإذن من يقول لشيء كن فيكون Babasik zef suma sika les relations sika entre asika avec Allah subhanahu wa ta'ala Bafieza fosika amni Allah subhanahu wa ta'ala Ramana yirna sika jabi ulu jabi mandalo duniati Ramana yirna Deki havian ni fanapang a relation amni Allah subhanahu wa ta'ala Hanapang a relation amni ru piaramu Niru habang amari Si fafta diama nga fasambaran Si serahafa Babasik ze fandamana si ka fasambaran am dunia di sensi Allah senang buat rezeki am dunia di ano maita ro ulu ni zinaro kwa natin zinando ini swa sena non andar nampani habib karpur fa sapano inginozu subhanahu wa ta'ala asamba che skoizi ulu ni figagahanga Zimbiaka yo no senda mahkara ko feita no hal no zu ya samba che Nanti tiap mali sekolah daloman video mar-mar akar ko no asas yo pazakan dunia fuiki ni akai dunia ti babasik fanga masih pasang kalite lah akar pasambaran Allah sina buat azur Mas bravo na mandar fazer sim dica faça lá. Problema de organizar um aro de faça bar e tiritinon de luniti. Manizinama Allah Taala alam li problema azruha. Sapo siya kamang barat sa iking sora jabi vat ki zobe. Seko baga fanlivu la ngazai ma besa te la haula wala quwwata illa billah karan dunia na fadi ki feke ngabulu wono jabi ani roma katiam gagya kama roma una sama roma ala boku mze ati mga sasahulu asasahenu vakvakinu sora amarenzi misi convocation kwa mjandaro nitulimulu Problema foi ter a canfita de abasika fasambaran na ang dunia di. Sis fasambaran na zin. Allah senang buat zin ang dunia. Fasambaran alai Quran ni ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuba liman taraka dunia qabla an tatruka. Sambata. Iruulu ze mga pet ka dunia di. Aduman ni hangabilan ni Petrezin simplica we si feita tocar lá dunia dia não na petka na Allah na abuniu si engam dunia tifo fa Allah na me no consegue wala cansa casadinha Ifiangano dunia di casadinha facindiga we inyansiri ke tono mapahivu kuma piasa luha
andanianao lera, andanianao le andra iainanao amin'ny dunia ty fitadiavagna azo fotsy izy. Raha dunia ty alohan'ny hanabilany anao, tsy misy boambelany vola. Tsy manampaizana zay volagna clé araiky mety avitanao magnambela azy ty ataova amijerinao hoe raha jiaby amin'ny dunia ty fa voasoratra ny iny asanao aloha raha fa voasoratra. Izy koa anao fa voasoratra amin'ny Allah miliardaire, miliardaire iagninao zo tsy iagninao zo amin'ny fa voasoratra. Izy koa anao voasoratra amin'ny maskiny karaha ostazy, petraka karaha za fo maskiny, ta iagninao karakory dunia ty. Ka zay asagna aloha raha voasoratra, le tsendriky voasoratra iasa aloha. Karakory ataoko mba hahatsara relation-nakay amin'ny Allah, zegny raha iasa aloha. Karakory avitako ireo obligatoire jiaby napetraka ny Allah aminakay, zegny andania lera. Karakory avitako iala ireo raha jiaby mampameloko Allah, leran'ny machine calculer lania io. Zegny tsendriky voasoratra izy fa vitanao io izy voasoratra. Fa dunia ty ndaniatsika lera, ataotsika qibla, ataotsika plasin'ny sujudi, tsisy concentration tsika izy koa tsy eo fo dunia ty, mba baseky zay ya ahibay, baseky. Telopolo andro niaignatsika tamin'ny Ramadan ty, masha Allah, relationtsika ndraiky Allah subhanahu wa ta'ala za matoky 95% tsara. Maravoravo mizahatsika. Maro baka tsendriky affiché Indy amare tsendriky misy zegny sa fe shetoany tsendriky nitsinjaka loatra. Alhamdulillah maro zao mbola migaga, masha Allah, mbola mitohy le asa tsara zay ataotsika. Fananty donc izy koa fa harivariva après-midi anao fa maregny asan'ny shetoany, fa maro regny, maro ho regninao ny any hariva, fotony fa préparé hoe amare iny, mare fa tsy afaka koa fa tsy maintsy iny. Après-midi niany anao fa maro raha regny, karakory amarena anao sa vitana vita iky e, no mandalo amin'ny lalabe fa vitany any iky e, ro shetoany tsy avoafehako i shetoany olobe vita sy ty niany e, parenao mare. Anao iala Ramadany, programmenao fa andeha hamparavoravo shetoany, c'est ça. Tana le relation tsara amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Itraha amin'ny fiaignana fo, darsy regnitsika teto mahampy atsika jusqu'à iavian'ny Ramadan manaraka. Vapitraha zo amin'ny fiaignana, kazambela mandalo fo. Atsika io samby anontaniany Allah fo yaumul qiyamah. Le mpivolagna izy responsable ny koragnanany devant Allah yaumul qiyamah. Le mpitandregny koa izy responsable ny raha regniny devant Allah subhanahu wa ta'ala yaumul qiyamah. Basiky le fahiagnatsika dunia ty ndraiky fitadiavatsika le fahasambarana agnatinao ato, tsisy fahasambarana. Allah tsy namboatra zegny dunia. Fahasambarana le Qur'ani ny Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambilad dunia ty, alohan'ny angambilany ny dunia ty anao fa anao sambatra. Koatany pratique fiaignatsika andavanandro hitatsika zay tsy mitovy, tsy miragna fonao anao agnatin'ny masjid aby. Mety masjid regninao fonao karaha misy maventy na adoso anao mahita, atanao mipetraka, atanao somary
fono karena sama tinagu sono mai atano pecco atano smansola no pecco fono at masjid ring no fono mai mispuama 20 nyala nyarga non buaga masjid ataya vien puayo ngatin fono sasapa jasno foi fono fama vestra zempla si dira no karena misra mampanero piano babasi kadiaba di tranquillité di faceroba na Allah relation sika antara Allah sika deki Allah fasara yo bila izu sara kaza tapara imora manakan azaki sitana li hasaranga ti jiska zamana dunia ti imra manakan kita ada sambaran aja kurasis hanya ngarahat sis babasi itu ya. Insyaallah sikap gua mezan Allah subhanahu wa ta'ala taufiq mitadi li hasan barang aja lagi ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabatnya irus yang prepare kabarnya aluhan ni idirnya hati. Prepare kabarnya aluhan ni idirnya hatinya. Asal sekejap dia teruskan dunia di kelas yang benefisika. Buat redaksi bisu. Karena mengajar bola bank ini dia dari kompoi kira nakai karena ini pun dan ni asa no ngatin kabar. Ze asa vita no si fam lu memang dan ni ngatin kabar di diri no. Ismem. Ki ulio ke non dengan raharasi kalkulian sih. Wirang dia tu kutini bui ambiza katin kamu, hiki kusa karamu, zara bisa karamu. Insyaallah Allah ngameskan taufik kita di fasa baran hari ini. Cara preparasi sikap Ramadan, masya Allah, preparasi ujabi, am kabernani cara ngatan Ramadan batu zakat sarangan. Sahabat tuba liman arda rabbahu qabla an yalqiyah. Sahabat iru ze mampiravu tompunan aluan ni fanuziani amnan. Fir fampiravuana Allah dikasih Ramadan. Kiskaya itu dengan apa minggu itu. Muatsi kan para vurabu Allah, muatsi kan para vurabu syaitan. Bisa sika di fam para vurabu sika Allah yu aluan nihi fanuzir sika amnan. Fam para vurabu no Allah subhanahu wa ta'ala Allah vurabu no fanuzir no yaumil qiyamah. Insyaallah sekarang mezan ni Allah subhanahu wa ta'ala kalitin ni iman balihat sarana misyam sikazyo masyaallah sama tu dia tazirja banget maskirina tubuhnya mazhab fu maskirin dia melihat sarana sih kebatu iza sikazyo fa kazami tamrama balayelu ya fana meza nganola mpiti beno bolati bolaradi zaza sila mazaba zizabila maizi kifungo mkena sekarang insyaallah zabani sekali baitui juste kaifanuzati kami Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah masikazufa arrivé sikazufa nan la course sikazufa arrivé point yetu arrivé nan la moment directif bari biskayu volon esen ketoska karali Quran Allah khitamuhu misk famaramena izi man sarangan pas parangan ni preparasyon we ande hambrago syaitan amare to basara li famarangan fa zaman ni Ramadan insyaallah Bago insyaallah bausara kuwa ni fengan sika afaran ni Ramadan tijis kaya vir ni Ramadan mangaraka
hamtumbuwa sika hasaranga hafakuwa amfenga sika isantong mitungu fuwa saranga sika insyaallah Allah mzatska rabu Allah fanuza sika yaumul qiyamah rabu insyaallah. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa ta'ibu min adh-dhanbi kaman la ya'bala ud'ullaha yastajib lakum wastaghfiruhu yaghfir lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.